turabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira Rwanda Net TV. Dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, hari ifishi bigaragara ko iki kigo cyasohoye igiye kuzajya ijyanwa n'abakozi b'iki kigo cya Rwanda Revenue Authority ahabereye ubukwe, maze ikuzuzwa n'abatanga serivisi z'ubukwe mu bukwe bwose ubereye mu Rwanda. Abo batanga serivisi z'ubukwe bazajya buzuzwa kuri iyo fomu ni bande. Abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga barimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe batanze ibitekerezo kuri iyi fishi izajya igaragara mu bukwe, maze abantu bashinzwe gutanga serivisi z'ubukwe bakuzuzwa kuri iyo fishi. Bigaragara ko hazaba hariho na tin number zabo. Aya makuru rero hamwe n'ayandi ayashamikiyeho turaje tuyabagezeho mu kanya gato, ntimujye kure ya Rwanda Net TV. Twongere rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye, n'amakuru mugezweho kandi mugategurirwa nk'ibisanzwe na Rwanda Net TV. Amakuru yacu rero aravuga ku ifishi izajya igaragara mu bukwe. Iyo fishi ni bwoko ki? Mu bukwe bwose abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, bashinzwe imisoro bazajya bazana ifishi izajya yuzuzwa n'abantu batanga serivisi z'ubukwe. Abo bantu ni bande? Ni umuntu ushinzwe iby'amajwi sonorisation, umuntu ushinzwe ibiribwa n'ibinyobwa, urwego rushinzwe kubyina, itorero n'abashyingiranwe ku mpande zombi. Umusoro ku batanga serivisi z'ubukwe wari waramaze gushyirwa mu bitabo ariko ntiwari wagashyizwe mu bikorwa. Rero iyo fishi ni yihe? Iyo fishi reka tuyibereke. Iyo fishi reka tuyibereke kabisa, murebe iby'iyo fishi uko iyo fishi iteye. Iyo fishi iteye gute? Iyo fishi ni bwoko ki? Iteye gute? Iyo fishi rero ni iyo ngiyo. Ni fishi nkuko murimo kubibona. Reka tuyikurure neza tuyirebe ibyayo. Nkuko murimo kubibona, hejuru hariho Rwanda Revenue Authority, noneho hasi hakaba kashi. Bigaragara ko ishobora kuba yasohowe na Rwanda Revenue Authority. Noneho iyo fiche iriho iki? Haratangira hejuru ati Rwanda Revenue Authority taxes for growth and development. Umutwe w'amagambo ati amakuru agendanye n'ahabera ubukwe. Icyambere, decoration, abakora decoration hazaba hagaragara amazina, telefone yabo aba bashinzwe decoration hamwe na tin number ya company yabo. Tin number n'izina rya company yabo bashinzwe decoration. Bivuze ko abashinzwe decoration bagomba kuba bafite company. Icya kabiri ni sound system, sonorisation. Abashinzwe sound system aribo bashinzwe sonorisation. Amazina hazaba hagaragara amazina, telefone na tin number yabo. Icya gatatu, foods and drinks, ibyo kurya no kunywa. Aba ni abashinzwe ibyo kurya n'ibyo kunywa. Amazina, telefone, tin number cyangwa se company name niba ihari. Noneho icya kane, itorero, abashinzwe kubyina, amazina, telefone, hazaba hagaragara amazina y'iryo torero, telefone na tin number hamwe n'amazina ya company yabo niba ihari. Noneho icya gatanu, abakoze ubukwe, abashyingiranwe nabo bazaba hano hari amazina yabo, telefone, noneho hakaba na telefone ya coordinator w'ubukwe niba ihari.
noneho ni iyo ngiyo ifishi. Ifishi rero nkuko mubibona ni iyo ngiyo kabisa, niyo izajya iba ifitwe n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, maze bakazajya bayigeza mu bukwe, ahabereye ubukwe, maze aba bashinzwe gutanga izi serivisi tuvuze haraguru bakazajya bashyiraho imyirondoro yabo na tin number zabo. None abantu batandukanye batanze ibitekerezo kuri iyi fishi, batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyi fishi. Umunyamakuru witwa Oswakim yatwitinze, yashize hano kuri Twitter, kuri konti ya X yahoze yitwa Twitter, ashyira ati abasaza basaba cyangwa basabwa n'abavuga amazina y'inka ko mutabashyize kuri iyi fishi Rwanda Revenue Authority. Abaza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Iyo ni ya fishi nkuko murimo kubibona. Noneho aba batandukanye ngaba bagiye batanga ibitekerezo. Uyu yatanze igitekerezo ati ndi kwibaza ntihazajya habaho divorce, Rwanda Revenue Authority izajya ikora refund. Oswakati ni igitangaza iyo uguze ikintu wanagitanzeho VAT, umusoro ku nyungu, wagera mu rugo kikameneka, usaba Rwanda Revenue Authority kugusubiza uwo musoro ku nyungu watanze. Aha arimo kubunsobanura. Noneho twigiriye kuri hano kuri Olivier Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yatanze igitekerezo hano. Aravuga ati abasaza basaba cyangwa se basabwa n'abakuru b'imiryango, ntabwo ari abacuruzi. Ntibashobora rero kwitiranywa n'abatanga serivisi zishyurwa mu bukwe, arimo decoration, abashinzwe decoration, sound system, sonorisation na catering cyangwa se ibiryo, kugemura ibiryo n'ibinyobwa hamwe n'itorero. Ntabwo byakumvikana ko abacuruzi bose mu Rwanda no ku isi bakwishyura imisoro ku nyungu bakorera, keretse abatanga serivisi mu bukwe. Rero uyu mugabo undi ahitaza aramubaza ati none se nyakubahwa, mwamfashije gusobanukirwa iki kintu? Ubu niba mfite ubukwe nkitekera, nkahaha, nkashaka abamfasha gutaka bo muri famiye yanjye, nkashaka korali yanjye ndirimbamo ikantiza ibyuma bya muzika, nzasura, ese muzadutandukanya gute? Noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Patrick Nduhungirehe ahita amusubiza ati oya, aha nta bucuruzi burimo, nta n'inyungu ihari. Ako niko yamusubije. Ibi rero ni ibitekerezo bigiye bitandukanye bagiye batanga, abantu benshi bagiye batanga kuri iki giti, kuri tweet cyangwa se kuri iki gitekerezo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, bivuye kuri iyi tweet Oswaki yatanze. Ariko twagiye kuri Rwanda Revenue Authority kuri konti yabo ya X yahoze yitwa Twitter, tubura iri tangazo. Ni nayo mpamvu hari umwe mu batanze ibitekerezo wibaje niba iyi tweet yaba koko iya makuru ari anyayo, kuko yamubaje ngo this information is nowhere to be found on Rwanda Revenue Authority info official platforms. Ngo iri tangazo, aya makuru ntago agaragara kuri platform, ku rubuga rwa Rwanda Revenue Authority. If you can observe closely, you can easily see how fake that announcement is. Ngo urebye neza wabona uburyo aya makuru ari ibihuha. It is against journalism ethical principles to spread false information. Ati ntago ari byiza abanyamakuru kuba batangaza amakuru y'ibihuha, bakwirakwiza amakuru y'ibihuha
ariko aya makuru birabashoboka ko ari anyayo kuko murabona ko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatanze ibitekerezo kandi asa nkaho ayemeza. Ni nayo mpamvu natwe twabatangarije iyi nkuru bisa nkaho ari amakuru ya nyayo. Aha rero nago twagenda tutabagejejeho n'iyi nkuru tubonye aka kanya, inkuru ivuga ko IFISHI M23 ashinje MONUSCO kurikura ingabo 800 za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zarayihungiyeho. Ihuriro IFISHI M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashinje ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO kurekura ingabo 800 zari zarayihungiyeho kugira ngo zihungabanye umutekano w'umujyi wa Goma. Tariki ya 27 Mutarama ukwezi kwa mbere 2025 nibwo IFISHI M23 yafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'ab'imitwe ya Wazalendo bahungiye mu bigo bya MONUSCO bitandukanye. Mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira wa 12 Mata 2025 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR na Wazalendo byagabye ibitero mu burengerazuba bwa Goma. Ku ikubitiro byavugwaga ko iki gitero cyari kigamije guhungabanya umutekano gusa, ariko biza kumenyekana ko cyari mu mugambi wo kwisubiza uyu mujyi wa Goma. IFISHI M23 atangaje kandi ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo DRC nazo ziri muri uyu mugambi, izisaba kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge yahakanye uruhare rw'abasirikare babo muri ibi bitero, asobanura ko bari kure cyane ya Goma. Umuryango SADC nawo wahakanye uruhare ushinjwa muri iki gitero. Umuvugizi wa IFISHI M23 Lawrence Kanyuka kuri wa 14 Mata yatangaje irindi tangazo ko ubwo abarwanyi babo bafataga umujyi wa Goma, MONUSCO yasobanuye ko icumbikiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR na Wazalendo 2,000, ariko kuri ubu isigaranye 1,200. Yagize ati ubwo umujyi wa Goma wabohorwaga, MONUSCO yatubwiye ko hari abantu 2,000, ariko uyu munsi harimo 1,200. Aho abarwanyi 800 bitwaje intwaro bagiye, nibo bari gukora ibyaha bishingikirije SADC. Tariki ya 28 Werurwe abahagarariye SADC na IFISHI M23 bahuriye i Goma bumvikana ko DRC izataha inyuze ku kibuga cy'indege cya Goma nyuma yo gusanwa. Gusa Kanyuka yashimangiye ko bitewe no kurenga kuri aya masezerano izi ngabo zigomba gutaha aka kanya bwangu. Aya makuru rero natwereka tuyasoreze rero ahangaha, dushimira abantu mwese mwaduhanzumuye umusanzu wa subscribe, dushimira abantu mwese mukomeje kudukurikira, dusaba abantu mutarakora subscribe kubikora kugira ngo ibyo ducishano bizajye bibageraho uko tubikoze. Murakoze rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.